والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Hari ini kita niyo kailan waktu sin Allah Ta'ala amin subay na to ini kawaon pakinhawaran na to parsupuan dahil ha waktu ini amin mahinang sabab insyaAllah Ta'ala maka kawa kita niyo sin angot na to pakarayawan dito hadarat sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala sa tayo rin na yung amin di may patumtum katot tani waktu ini wairun narwain dan kan Syekh Abdul Nasir Abdul Rahman wal yatafaddal siyadatuhu mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh alladhi an'ama alayna bina'matin katsirah zahiratan wa batinah. Lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala ad-dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man syara ala nahjihi wa tamassaka bida'watihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulidain dito mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala tiranan. Yari na isab kami mga kamaumaasan sing kamu ha kawiaksahan. Humatud na isab kami ganap pangadjian maun pahadarat sing kamu. Amin sa barang abutan sin suara ini. Lagi-lagi masih rakitan niyo ha pangadjian bunga sin pag-iman. Bunga sin pag-iman papasinguran ka tu taniw sin Allah Ta'ala nagparana bi iban rasun in kakahinang in bariman usug iban bariman babae.
Mga kekasih sin Allah Ta'ala, in ganap pangadjian yatud namo maun pahadarat sing kamu, ayat hikakapatan paayat hikakapatan tagisa hasuratu Ibrahim. Di hayat ini pengajian sa lagu-lagu, uupihan sisinguran, tim bariman usog, iman bariman babae, bang biadining kahantang, umalup sila, pamahasut si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala, damikian bang biadining kahantang, mangayo sila suhud pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Mga kekasih sin Allah ta'ala, dunguhun na to marayaw, tainguan na to marayaw, in iamalan, tim mga bariman, iwan sing kanabihan, nagunahan, in tiap-tiap masa, yurul sila, miyagad kanila, im mga bariman usog, ibang bariman babae. Rabbi ja'alni muqimah salah. Nangayo suhud patuhan. In Nabi Allah Ibrahim. Impangayo niya suhud patuhan, Ya Rab, ij'alni muaddiyan lis-salati ala akmali wajh. O Tuhan ko, pangayoon ko suhud kaymo. In pangayoon ko suhud kaymo, papanjariha ako. Tumutunay, tumindog sin sambahayang, ala akmali wajh. Hajukop, way kulang, way labi. Makaagad, hatiranan, hapamandu, kabayaan. Amo yan tuwanin ni amalan si mga kanabihan. Iwan sin mga miyakad kanila. Damik yan nabi kahinapusan iwan sin umat niya bariman kakandilan. Amurad to isabing siyuhod nila patuhan, dum iwan sin adlaw. Aula-aula na mga anak po, yari kita niyo hakalib-haliban kahalan. Imbiyay ta sin Allahu Ta'ala panabihin na pusan. Amin di naman jari kabalikan ingi si mga sila na kauna. Biadagbos timaud pa. Hajaman ini ingi dahil si masa na kauna. Waliyadu billah. Dahil nga sabab yan, magkakunahan kita ni ubiya simpang hindua ini. Panghinduaan si Nabi Allah Ibrahim patuhan 7 pabaran niya. Mainkan niya ampun na indusan niya nakauna iwan nakauli sa barang sing kanabihan iwan karasulan. Uno yan mga anak po panghindu nila ha mga umat nila. Uno pimpya ngayon si Nabi Allah Ibrahim. Wa min jurriyati. Puas niya piya ngayon embaran niya na ngayon siya patuhan. Bang mayan in anak apo niya in suring sing niya. Makatunay ra. Hikatindog nila in ibadat sa lagu-lagu parsugpatan sin ipon iwan tag-ipon amo na in sambahayang biya sin pagtunay
sing kanabihan iwan simyagad kanila. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min jurriyati. Amo yanin siyuhud niya pa Allah Ta'ala. Siyuhud niya man, piyang hinduan niya man, pabaran niya iwan pasuring sing niya wang man mati Buddha. Magpalihala, tumunay sin sambahayan. Ang panaisab siya na ngayon, Rabbana wa takabbal du'a. O Tuhan na mo, impangayo na mo kay mo. Sindumiwan sinadlaw. Kata na sambahayang, iwan buko na sambahayang. O Tuhan na mo, tay maaka mo. Waja'alhu makbulan indak. Pangayoon na mo, o Tuhan na mo, tay maahadarat mo. Anugharai kami karayawan dunya, iwan karayawan adlaw akhirat. Bangway na, o Tuhan na mo, ditun na. Hadarat mo, hadlaw ka na, yanughara mo kamo, in pangayo na mo yan. Turayan, mga anak ko. Sarawain Allahu Ta'ala. Mamura. Amin, wala mo papiyanga ngayon. Dihil na kay mo sin Allahu Ta'ala. Niyabiya diin na bang piyangayo mo pa. Misanin wala mo piyanga ngayon. Hakutika. Magad na kausing kabayaan sin Allahu Ta'ala. In wala mo piyangayo. Iwan sin piyangayo mo. Papagbarakatun na sin Allahu Ta'ala, hakabuhi mo maramo pagkamatay mo. Amo yan, mga anak ka po, in karunahan na to, amasa na to ino. Sabab, imbiyayta sin Rasul sallallahu sallam, alamat sin kiyamat, aming mahalubilo na manusia, nag 100% na inalamat siwi-siwi. Wayno-inon tao. Akad di magkakadin tao. Nag-uyong katawain tao, sinyari kita, natitikop sin kasusahan. Bukon kasusahan pagkaon. Bukon kasusahan pagtamo. Bukon kasusahan sa sakatan. Sa kasusahan pag-ibadat, iwan pagtaat pa Allahu Subhanahu wa Ta'ala. In crisis sa mata na to, bukon crisis bukas, bukon crisis si malgaim bukas, bukon crisis si malgaim sa sakatan, bukon crisis si malgaim badyo, sarawa, in crisis kimugdan hamasa na to, tiyo-tiyo dakuman, in nagtataat pa Allahu Ta'ala bunal, iwan tiyo-tiyo dakuman, in nag-iibadat pa Allahu Ta'ala bunal, di na makad hasalakan kabayaan sin Allahu Ta'ala, naghinang salakan kaniya-kaniya. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min jurriyati. Rabbana wa takabbal du'a. Number 1, pangayo niya pawaran niya. Number 2, pangayo niya haanak apo niya hasuring seng-seng niya. Naayaw na to kalupahan, piyanga ngayuan kita niyo sin nabi na kauna, piyanga ngayuan pa kita niyo sin nabi na to, sa kaliliupas na to yung pangayo yan. Imbar iman, wala na lupas. Dahil nga sa babyad to, mga anak ka po, ayaw kita niyo mutas, dahil nga mga aamalan, dahil nga mga iamalan sin bar iman usong, iwan bar iman babaeng. Hikatu pangayo sin Nabiullah Ibrahim, Rabbana ghfirli waliwalidayya. O Tuhan ko, mangayo na sa bakukay mo. Ampo na ako, iwan maapa ako. Waliwalidayya, iwan pa ina ko, iwan pa ama ko. Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
hinduan kita ni ulapal, mangayo patuhan, tungod pa ama iban ina. Sakaling kamatauran na to, mga mangduro asalamat. Mga habib biya kanda pa ining pagkaon. Maparakatlong na mga salipin mataw ini. Nahuon, kakawa ay mo kalupahi, bang siya takabarakat dakaw. Sali-sali da kamo, anak po Adam. Sa ay mo kalupahi, imbaran mo pangayo Ay mo kalupahi, in ahli mo pangayo Ay mo kalupahi, in maumaas mo pangayo Bangkaw, mabaya sin amal simbar iman. Na, Rabbana, o Tuhan namu, ighfirli. Tuhan namu, ampuna ako, maapa. Kati ko no, nabi siya. Nangayon kaampunan pa Tuhan, siniampun na indusa nila nakauna, pangindusan ka ito. Bukulong mo kahapon na nga ngayo da ako. Kauhaan tagupat ka dyan. Suway kau mangayo, sa babing syaitan sukarol. Takaw ning pangayo, mulong sin syaitan mga hangkap ito, ang pakaw mangayo, patuhan. Nainhautan, harap mo na pakain. Natakaw sin syaitan inangkap ito, pangayo mo. Rabbana ghfir lana. Rabbana ghfirli. O Tuhan namu, ampuna ako. Wali-walidaya iwansin. Dua maas. Bihanin panghindaw na to. Unim biyay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam doa. Rabbi ghfirli wali-walidaya warhamhuma kama rabbayani saghira. Papagbarakatun sin Allah Ta'ala hakabuhi. In ama iwan sin ahli niya. Nabiyahon Tuhan, banta. Yung kalasahan sin ama niya, bakay niya. May naat pa, manglakod-lakod na paristauran, pag-inuman kahawa. In anak niya, in apo niya, in asawa niya, dahon mag-inom kahawa. Pag inuman kamulong na, yato yung bagay kung nagtatakad. Anlisati. Okay na pa. Anlisati. Anlisabaw. Nasa kalinyad to halaumbay, muunin kanila anli. Way bihan. Hindi mo yung kaingatan, pila tahon da kuman, kamu magsaw-saw. Bangi ka, pila tahon da kuman, kamu magsaw-saw, yung sinapo mo. Mabut pa mga gatos tahon. Inaay ko maglambalamba. Na, kita niyo mga tuan. Dahil nga sabab yan, bang siya nakauna rin hapon yan, duhulong na yung apo na mo at tumahinat, pa magpasok na kamo kahawa. Bihan na kami anli sabaw sati, anli paamanok, katanyad to. Kita mo mga tuan. Na, wali-walidaya. Bihanin hindo tapabaranta, bihanin hindo ta anak ta, bihanin hindo ta nakapu ta. Uno pa indua, walil mu'minin. Hiyapay niya mga tay manghud niya bariban. Uno yan tuhan, inindo sinabi ka to. Hindo ka to indua, pakalasahan ta. Iban hindo ka to indua, ampari maigin lasa. Ampari matakaw sin saytanin lasa. Takawon sin saytanin lasa tapatao patay. Takawon sin saytanin lasa tapatao buhi. Uno yan. Indua ayan. Ampari matakaw. Rabbana ghfir lana wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. O Tuhan namu, ampuna kami. Iwan maapa kami. Amin iwan namu namarat saya. Kay mo buhi iwan patay. Amin nakauna na rin kamo iwan simbihaon. Wala taj'al pi kulubina. Iwan utuhan namu ay mo. Pangayon namu kay mo. Tampani kami rin asasat sin syaitan. Bang mandi magigilin atay namu iwan sin atay nila.
Nabihawon tuan nagigil. Unin piagigilan sintaw bihawon. Matao diban tiyo-tiyo. Way tao, way roon mabaya sin tiyo-tiyo. Ingka matauran, mabaya sin mataod. Kaya nga sabab yan, impalman sin Tuhan, alhaakumut takasur. Di na kamu makaibadat marayaw. Di na kamu makasambahayang marayaw. Di na kamu makapanasbi marayaw. Di na kamu makahinang sin kabayaan sin Tuhan marayaw. Kabayaan niyo na in mahinang niyo. Kaya sayuhan niyo rin na kamu makahinang sin karayawan kabayaan sin Tuhan. Ganito na kamu hakubul. Uno yung sabab, at takasur, magpatauran. Magpatauran uno, magpatauran karayawan patuhan bukon, magpatauran karayawan hantara nila magkahi. Na tuan, walil mu'minin. Yan to yung pangayo na to. Ang pari matakaw sin syaitan. Uno pa yung pangayo. Ang pari matakawin lasa na to, amin kita niubuhi at tao miya matay. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhumul amwat. Bangmuyan kaya pangayo patuhan dum adlaw ubos sambahayang pardo ubos sambahayang sunnat magtangis sa kauyan sing kuyam. Magtangis sa kauyan sing kasusahan may ta mo igilo ning pagkahimo sabab yung pagigil manunog karayawan. Tanyo mga tuan. Yung pagigil, maglag kahadlaw susungon. Mahinangin tao, bankrupt. Na, yadto mga anak ka po, in pangayo. Muna-muna, pangayo mo pabaran mo. Paahli mo. Pamaumaas mo. Iban, papagkahimo bari iban. Na mura-murahan yadto mga anak ka po. Madawhat na to imbihad turagbos. Jari, aun iaamalan si mga sahabat, hamasa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sumabot kita niyo. Uno yan, iniamalan nila yan, asbabu barakatun fir rizq. Sabab, papagbarakatun sintuhanin rizki dihil kayo. Rizki mataud, mataud din barakat. Rizki tiyo-tiyo, mataud din barakat. Bang mo ini kaamalan. Uno yan mga tuan, maluhay sa kihunitan ng tao. Maita, hiyahawiran sin syaitan inakkal niya. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, Asy-syaitanu yajri min ibni Adam majrad dam. Sa bunal-bunal tuding syaitan, sumud pabaran si manusia. Harap niya pakain, harap pabuli, harap papagbubutangan si najis, bukon, harap paatay. Kangi unain atay maita sabab amonim palsugpatan mo na harap patuhan. Bang di mayawin atay, di mayawin katan. Na tuan, ingkatan lalabayan dugo, habaran na to ini, dahin dito lumabay. Kaya ingatan sintaw. Sa giyanapan pa sintaw, pialabay niya pamalaggo. Pialalabay ni haugat niya, pialalabay ni mata niya, pialalabay ni tainga niya, pialalabay ni ilong niya, pialalabay ni simud niya. Imbar iman usugi, wambar iman babae. Di. Malapat niya to katantan. Unin ni kalapat haduri, makasudin iblis, papagbarakatun sintuhanin rijiki niya, inhiblis isab, pagka niya kaingatan papagbarakatun, larakun niya isab. Inrijiki niya, hipapausal magmaksiat. Ampa siya masunuging karayawan na dunya,
iban sunugon siya hadlaw kana. Nauno yan tuan, number 1, silaturrahim. Subay impagkasila syari mabugto. Kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in rahim yan ismun min asma'illah. Man wasalahu wasaltu wa man kata'ahu kata'tu. Biyaitaan kita niyo sin Allah Ta'ala, papaglasahon, papagsugpatunin lasahan, tara na tuiwan siya. Bang kimugdan na, nasugpat na, impasugpatan sin lasahan, tara sin ipon, iwan tag-ipon, imbungan niya lasa, iwan barakat, tara na tu magkahi. Di siya mabaya, dihilan. Siya kaagiin masub mang dihil. Na masabihaw nagtataka di siya lang nila makarihil ka ito. May tayad to. Sabab tampanan sin syaitan. Ampari anugharaan barakat sin Allah Ta'ala. Inridji ki anughara kanya. Mga anak ka po, magkakunahan kita ni Ubiyaw magbutok pagkasila siya. In tiap-tiap siulangan, makusog iban mahugutin pasugpatan niya hantara ni iban sintuhan kasi iban lasa. Ampari kagantian simul ka iban bala waliyadu billah. Inlawan niya pagdungal. In pagdungal, sakit, di kaulian, bang bukun ubat deng hatuhan. Bang limabaw in pagdungal, gumanap siya sakit hambuok, ad-dalal, kalaungan. In sipat dalala iwan sin gadab, pasad, manglarak singkatan karayawan. In karayawan, iyanughara kay musintuhan larak. In kabayaan mo, magdul kaw sin napso mo, magdul kaw sin sahwat mo, magdul kaw sin lali mo, magdul kaw sin pikilan mo, in pangatod mo marayaw sa hasara sintuhan larak. Kadto mga anak ka po, nawang mo, nahinang imbihad turagbos. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qati'un. Di tuod makasudsul ka intaw mamugto pagkasilasahan, tara sin ipon iwan tag-ipon, iwan pasugpatanhan, tara sin tao iwan sin pagkahiniya. Lilingon na to marayaw mga anak ka po. Sababang nabugto imbihad turagbos, aun rijiki mo way barakat. Kali damat tao diwan tiyo-tiyo, hakutika nagdurugal, hakutika nag-astul, hakutika nag-aambol da, igun sin Allah Ta'ala. Yaon din rijiki mo sa wala naruunin pagkasilasa, wala naruunin barakat niya. Hikarwa, asyukru, pagsyukur sa Allah Ta'ala. Wala in syakartum la azidannakum. Bang niyo piyag sukurin nikmat yan, mataod nagsukur da kamu, awla-awla na, tiyo-tiyo nagsukur da kamu, way magsukur da kamu sabab magdaratong da, pataurun sintuhan kanin. Ay, nista alawd tamban. Kapal biya mga lago laso ini pagsasawk nila marakatantaan. Sakawa tuan, hangpo taglimay room kawaun, paghangpo taglimay room dugaing, sobra pa inhirihil sin Allah Ta'ala kanila. Di magkaubos-ubos.
in ni'mat sinallahu subhanahu wa ta'ala. Nabang niyo yan piyag sukurin bihandag bus. Mabarakat in rijiki niyo mataod iwan tiyo-tiyo. Wala in kafartum. Nabang yan din pagsukur. In kaagin niya nagkupur kamo. In rijiki dihin niya kaniyo piyakay niyo piyag maksiat. Piyakay niyo piyag takabur, patuhan niyo, iwan piyakay niyo piyag abuhan tarasing kamu. Inna azabi lasyadid. Parmansin Allah Ta'ala. In siksa iparatung ko kanyo, dagpakan niyo hadlaw kana. Apabila kamuri magbing pakabayaan sin Allah Ta'ala. Sin maglapal kamu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. In kamu yan day nga Tuhan. In kamu yan piapanjari sin Tuhan. In katanyan day nga Tuhan. Pagubos di da kamu mabaya. Iminang sin kabayaan sin Tuhan. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Paratungan sin Tuhan nakabuhi mulka inisial. Iwan hadlaw kana kakal. Tutog sila kahinaan, tutog sila kabinsanaan, waliyadu billah. Ini katu, bang nila mahinang ini, papagbarakatun sin Allah Ta'ala, inrijiki nila matao diwan tiyo-tiyo, al-istiqamatu lillah. Miagad sila kabuntulan, miagad sila kaadilan. Suratul Fatiha saja. Ihdinas siratal mustaqim. O Tuhan namu. Panduin pangatayan namu. Paraan mabuntun. Biyaitaan na ko magtuloy sin Tuhan. Unindan mabuntun yan. An'amta alayhim. Amo na indan yanugharaan sin Allah Ta'ala nikmat. In kanabihan nila, iwan simyakad kanila. Bukon kau biyaitaan na takad na akaw. Way panaw ubusin lapal mo, yadto na kau biyaitaan, in agaran mo, kanabihan, iwan karasulan, iwan sim mga miyakad kanila. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikat alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Subul nasususa. Sinya unhi ama niya, yaun hina niya, yaun siya. Iiskula rin pagkaun niya, iiskula rin pag-iskul niya, tamungon ng katantan, nasususa. In ama nasususa. In ina nasususa. Inwera na sa kuting niya. Sin, di na papagsusahun sin Allah Ta'ala yung pagpapanjari kanila. Namang sadya sila miyakaday ni. Way kasusahan nila kabuhi. Way ra kabuwaan nila kabuhi. Way ra kasusahan nila kamatay. Way ra misan kabuwaan nila kamatay. Mayta. Piagbayaan sin Tuhanin dunya iwan sin luon ni. Tuhanin magbabaya-baya sinadlaw susungon. Malik yawmiddin. Alla takhafu wala tahzanu wabsiru kuyag sadya kaw. Takalikiuganin tao sim pikilan niya. Kiuganin tao sim patta niya. Alalong nilingkat sim patta ko. Sa patta niya mangilo pari pagpakita. Iwan yung patta niya darat sintuhan, di niya pagkasubuhon, malingkat na ba yung aturun sintuhan kaniya, atay niya, iwan sinamal niya. Ayan tuan. Na, ini kaupat. At tawakkal ala Allah. Ang papapagbarakatun sinallahu subhanahu wa ta'ala inrijiki mo matangod, inrijiki mo tiyo-tiyo.
Al-i'timad ala Allah. Pangandul kau patuhan, ay kau mangandul pabaranmu, ay kau mangandul ingatmu, ay kau mangandul hay siu-siu sa pangandul kau patuhan, ubos ng parakala. Bang kau nangandul pabaranmu, blimun murak. Bang kau nangandul papagkahimu, mag-blame na kamu. Wala napasan niyang sinta uwing pag-blame. Lain nakapasan niyang hatang mangandul pakabayaan sin Tuhan. Ungsuran, iwan bugsuan, pakabayaan sin Tuhan, ing kabuhi mo, iwan kamatay mo. Siya yung nagbabaya-baya kayo. Hina nga sadya yung kabayaan niya. Wa alallahi palyatawakkalil mu'minun. Patuhan sadya hiungsod simbar iman, usug iwan bar iman, babae, in kabuhi nila, iwan kamatay nila, iwan singkatan pakaradyaan nila. Na, yung sudman sintaw pakabayaan niya, nasakit man siya, nag-ilok-ilakaw na siya. Nakapamong na siya pangkalo, nung nawalaw na tiyungod ka ako sintuhan ini, si mag-ibadat ako. Turayan, mga kakasi. Na, unong paimbiyata sin Allah Ta'ala. Wa may yattakillah hisiyu-siyu. In nagmabuka pa Allah Ta'ala piyangandul niya nuno niya. Pahuwa pi jimmatillah. In siya yan halawang pamalihala sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na, in kahinapusan. Mataod lima sadyang kawaw na to at takwa. In takwa, iminang kausing kakuyakan sin Tuhan, magad hakabayaan sin Tuhan. Tumangkis kau haliangan sin Tuhan, damik kian tangkisan mo in, di kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Magad kau hakabayaan niya. Buka mo hamul ka sin Tuhan. Bang mabihad to ing kahantang niya mga anak po, ing katan na sabot yadto, papagbarakatun sin Tuhan, ing katan na sabot yadto, al-hisnul hasin, nakasud kau pakuta, kabayaan sin Tuhan. Bukon kau nakasud, pakuta, kabayaan mo. Malarak na magtuy sin Satan. Masunog na magtuy sin Satan. Matakaw ra magtuy-tuy hi Satan. Amuyad to mga anak ka po. Imbiyay ta ka to tanyo. Bang nato mahinang. Mga nasabot limayad to. Asbabu barakatur rizq. Sabab. Inridjiki ya akaran sin Tuhan barakat. Ganap mangganap imbarakat yanughara sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malupas, di niya mapakay pagmaksiyan, di niya mapakay pagdul sing kabayaan niya, sarawa mapakay niya hakabayaan sin Allah Ta'ala, kagunahan sing kabuhi niya, hantara na iwan sin Tuhan niya, iwan hantara niya iwan sin pagkahin niya. Mga anak ka po, aun dua ahindo sin Nabi. Yamalan si mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hamakkatul Mukarrama iwan Hamadinatul Munawwara. Iwan sin kuliling niya sampai si maplag na marikato tanyo. Puno yan mga anak ka po. Indua yan. Allahumma. O Tuhan na mo, mangayo kami kay mo. Biya din yung karihil, sinatutog, biya sinarag ko ini, nagharong na ini. Allahumma tahlana. O Tuhan na mo, mangayo kami kay mo. O kabaka mo. May ko na ngayon ukabon. Sabab yad to kanya yung kunsi. Sabab siya magbabaya-baya. Ano yung pangayoon mo o paukab? Abwab al-khayri.
o kawakamu ilawang simpam marayaw. Dahil nga sa babyambang mo piya ngayon biyad turagbo, di kaw sumud palawang mangi. Naim masa na to ini, siud na sintaw yung katan lawang, sambil lawang, wala. Bukon pa simud halawang, sambil paputputan, simudin taw putputan, saukat biya lagu lawang. Bangi kawap pa. Panghati nila, lawang. Nakita mo mga ton, pag sa kaliput-putan, Allahumma ftah lana abwabal khairi. O Tuhan na mo, o kawakamu, papangatayan na mo, hapangdungog na mo, hapangita na mo, inlawang sinsabarang karagawan. Nga sabab yan, inakal mo harap madto, impangatod mo harap madto. Uno pempiang ngayon niya, Allahumma ftah lana abwabar rizq. Tuhan na mo, o kawakamu ilawang sinridiki. Ngayon, kandirihilan na siya. Inluag sinridiki mo, amo na inluag simpangatod mo. Yan mga tuan, namura-murahan. Miabot na isa binwakto. Uuhon na to, imbaran na to. Uuhon na to, inyawalihan na to, pataalukon pakawayaan sin Tuhan. Imasa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, iwan si mga sahabat nila, mag-uuhatao pasurun pakawayaan sin Tuhan. Inmasa na to inidluan na, mag-uu kita niyo sumud pakawayaan sin Tuhan, iwan mag-uu kita niyo hawiran ang pari gumawa di nga kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tubtub na rin to, nas'al Allah subhanahu wa ta'ala at tawfiqa was sadad wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana minal faizin wa an yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ya Rahman ya Rahim irhamna fa innaka anta khairur rahimin. Allahumma ya Tawwab tub alaina fa innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Karim akrimna fa innaka anta akramul akramin. Allahumma ya Alim allimna fa innaka anta allamul ghuyub. Rabbana nas'aluka imanan sadiqa wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun nanalu biha syarafa karamatika fid dini wad dunya wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.